मरुइबा पाउ खरा मैम तेंतक थमजगे बीजेपी की MLA तरागा मंगाना MP सना जावबगी युमदा चत्तुना वारी साख्रे मणिपुर पुलिस की इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP थेमथिंग संगबा मणिपुर की सना कुनुंगदा लेबा राज्य सभा की MP लैसेम सना जावबगी सिक्योरिटी स्टाफ सिंगी मरक्ता उखनब थोखरबा मतुंग BJP की MLA तरागा मंगारोम MP की युमदा चत्तुना वारी सनाख्रे MP लैसेम सना जावबगी सिक्योरिटी स्टाफ सिंगी मरक्ता उखनब थोखरबा मतुंग BJP की MLA तरागा मंगारोम MP की युमदा चत्तुना वारी सनाख्रे MP लैसेम सना जावबगी PA सिबदता लुवांगी मतुंगिना IGP अमसुम MP की सिक्योरिटी सिंगी मरक्ता उखनबगी थौदो अदु ngarang tilpung ama makhairum taba matam na thokibani IGP aduna MP gi yung gi compound na namduna salaga MP gi security personnel sing adu ki hanbadegi thawdo thokibani IGP gi makai gi security guard sing adu gi matakta FIR lokhat kani hana kianki MP na IDP sing thamjili amasung rally satna li haina maral siduna IGP na security force sing adu da kianki bani hari सना कुनुंगी सेंगलपा मफम अदुदा IGP लाउ खोंगदुना सिक्योरिटी पर्सनल सिंग अदुदा की हनमदगी पॉलिटिकल लीडर सिंग खुदक थबक लखोलकपनी हायरसु PA to MP ना फोंदोखी हायदि थावदो अदुगी मतुंगदा हानगी मिनिस्टर N Biren सिंगा हानगी मिनिस्टर गोबिदास कोंथौजम वाबागाई केंद्र की MLA डॉक्टर उसम देवेन सिंगा शंगमाई केंद्र की MLA हाइखम दिंगो सिंहा लमलाई केंद्र की MLA खोंगबताबम इपोमचा सिंगा मस BJP की लेजिस्लेचर सिंगना सना कुनुंगदा लाक्तुना फिबम मदुगी मतान वरी साबग लोइदना मतेंग पांगन हायदि मणिपुर की पीस सोशल हार्मोनियम सिविलाइजेशन यूनिटी लेहना होनागदबनी मोहन भगवत मणिपुर पीस सोशल हार्मोनियम सिविलाइजेशनल यूनिटी लेहना होनागदबनी हैना RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चीफ डॉक्टर मोहन भगवत फोंदोखरी नमिन हुमनी की खोंगसत ngarang इम्फाल लाखिब डॉक्टर मोहन भगवत बस्कर प्रभा कोंजंग लेखाई वांगांग बमदाई समुद्र अतिया गुम संघ की थबा सि पाक सनसावी RSS ना हौरखिबसै तरागा मरी सुरकपदि हौदुना मसी फाउंडेशन असि ऑर्गेनिक अमदि मेथोलॉजी मरम ओरस सखोलखि RSS की मनमदि पावर युमफम ओइब खुनाय अम सेमबगी मुहुत्ता संघबु यानिंगदबसिंग याउन अपुनब हिंदू सोसाइटी अम सखपनि RSS ना पल्लिब हिंदू हाइबसि कल्चरल अमदि सिविलाइजेशन मु मसक ताकपदुनि धर्मगी मस अदुनति हिंदू असि नाउनति एजेक्टिवनि मपांगल कन राष्ट्र में सेमद क्वालिटी यूनिटी मथौ ताई राष्ट्र में सखुत्पद लुसिंग खक्तगी मथौ तादे दुबो मपांगल कन बमदि अमत ओइब खुनाय मथौ ताई पनमयाबदि RSS की चीफ मोहन भगवत गुवाहाटी दगी ngara ayu imphal thunglakibani mang imphal airport thunglakpada state asida leiriba RSS की volunteer sing mahak putaram okhi mohan bhagawat si ayu imphal airport guwahati dagi thunglaragani haina tabadagi mangjongna paumi sing airport ngairaga leiraki adubu mohan bhagawat masagi security status asi Z+ ASL advanced security level da leiba maramna paumi sing wohang pohang tawgi khudong sab adumadi ngarang gi oina phangkidre amaromda ngarang mohan bhagawat imphal international airport thunglakiba airport asigi team na sumhak ko harauk tiam okre haina imphal airport ki social media da site thagaraki Supreme Court Biren की audio tape na herakpa petition की वयल Kuki Organization for Human Rights Trust na affidavit file tarakre May ahum Englishinga niga kungo humdoi digi haurakhiba Manipur gi Kangpokpi Masil gi lan ga mari lainaba nakalamagi maikida lepig wofam singhan gi Minister Biren phongdokki haibigi charge tawroduna Kuki Organization for Human Rights Trust na Supreme Court of India da ko na monitor tawba SIT ama CM investigations Sadhanbiyu Hajaraki petition Mari Lina petitioner Oriba Kohor Gimakedi Garang Court Asida affidavit of Faltarokre. Petitioner si Apex Court Asina Lokatuna Sataraki Wayel Gimatungina, Mamang Tagitara the Court Piba direction Gimatungina, Gandhina Gadaliba, National Forensic Science University Gimakedi audio ni Haiduna, Sastaro Libadugi, Laboratory TSK result ni Haiduna, Court Asida Piccola Kiba reported Singnaraduna. Affidavit asi file torokibani affidavit asi kona loction kibaga loina petition asi ki makhatava oil sa tharakpada konsinduna khanarkadori panmayabadi NFSU ki report adu audio tape yauriba konjel sing semdok semjin tawramana asengba khangdok pungamdre herakibani popi publishing and the
Ngarang police AR amasum CRPF na Kangpokpi district ki Solungkhul gi manung hanjam famna leiba ekar tararom na tharama popi pambi sing yan thak loinana loksang hum amasum popi thabra sejna ba polam sing mai thadok tor mangan khriari amarom na kokomi na condemn tarakli Manipur gi PR lengang hayeng digi hauraduna haibadi ngasi digi hauraduna sangai festival 2025 pangthokna laurakliba PDF ki mayokta ngasi kokomi na IDP sing amasum miyam kusam na sangsin ki khongjang da security force ki makai digi ka hen ba thong sa tarakhiba bo akan mamong na condemn taw hen lup asigi convener khuraizam athobagi siol amana phungdorakli ngasi dagi haugadoriba Manipur sangai festival 2025 asibu kamai tawgadoribagi haiba ngarang nomo watlingai gi phumai jadi lisaiga akan ba khondaga na pik thanakre men beno hata kangjai bungno watho oikrabasu Bishnupur gi dishna lusingna festival gi curtain razor gi thorom pang tokre Manipur lenga na sinduna hayeng digi hauraduna tha asigi kunthra phabo pangthokani thorang ni ba Manipur sangai festival 2025 asi pangthokpa matam sadi amasum relief camp na lairakli ba ITP singbu masagi mayumda hanjin hanana ba masum highway sing na mahoksa gumna sang thokna tawba yahanana ba matungda pangthokpiyu haiduna coordination committee on Manipur integrity ko komi na boycott tawbaga loidana lokyan sakona rakhiba madi ngarang IDP sing na makoina lairiba relief camp sing na festival asigi mayokta wakat khongjang sing sangsin ba horakpada festival asigi men benu oigadoriba hata kangjai bung amadi board ta basing yamlaba security personnel sing na akan ba ngaksen thorang sing lokhatlaba su kokomi gi nupa amasu nupi thawmi sing na festival pangthokpa yaro haiduna thomjilakpadigi police ka sound murakre ngaranung thilpung amarom tarakpada maike ani dagi thomjilakpa khongjang loi singbu police amadi RAF sing na thattuna thamlaga lakshina ba hona khiari Tungan matendakpa paudam khara kaksing aikhoi biyum da hanjinan biyu hayeng digi haugadori ba haibadi ngasi digi haugadori ba sangai festival gi mayok da IDP sing na makoi gi relief camp sing da paktak na wakat khongjang sing sangsin ki bagum kaksing gi kha Manipur college ki S ki girl hostel pangthokpa paugi mifam da napat tegi lanjelak tuna kaksing YD pulum punjau da leiba senior citizen home da lairaklabi angom sami Rita na makoi biyum da hana hanjinana basin biyu haina phongdokre haidi non local ama WY tablet kg manga henbaga kona na phare police control room na ngarang thokpa sirol amada ngarang security force na Assam gi Batabari dagi AI mamun sei kunthra ko mi wema mau PS ki manung saliba phikhomai junction dagi WY tablet kg 5.7 four wheeler ama mobile phone ama amasum debit card ama amasum sel oina lupa lising ama samri ga kunga kona na phare hadi amarom na drug yon ba uhum lupa lak ani ga kona na phare police control room na numidang thokpa sirol amada security force na housing na hata da leiduna drug yon mani haiba minuthong telepathy dagi ebema sainifu gutaruk porompat muslim road number 2 dagi MD Afzal se kungani pana masum yaripok tulihal awang lekai digi Sawawudin se kunga matoi phari makhoi digi seloina lupa lak ani brown sugar pubur sisinaba ahang ba bottle maudraga mathoi container taruk so mga Aadhaar card ahum pan card ahum election card ama smartphone ani bank passbook ama amasum driving license ama recover tawre hadi Tentang asun memang thamjage duga hausa kuina di memang paus matang se lusinjage amasum makhata ba no update memang pun ngai mina sena channel sigi maike digi memang phamda makhata na thamjari